aba Igabu Sacco babanze no kutambura bando kwetorora tawuni ya Rwashamire, Kagamba hamwe na Kagarama ubwe barukwemurikira abantu. Na bwanyuma umunyeshengerokazi wa district ya Ntungamo Bataka Maternity akwatanise n'abakuru ba Sakwezi no kwiguraho Igabu Sacco muri Kagarama Town Council omuri Kajara Ntungamo. 2 3 bakuru ba Igabu Sacco bagambire bimwe habigendererwa ebyo kwigura kwitaji ryabo muri Kagarama Town Council omuri district ya Ntungamo. So tushangire ngu twije Ntungamo still tubyo mandate yitu hakuba bamajani bariyo bahinga nibija abo mwana bariyo abashubuzi bariyo abentoke bariyo abente bariyo so tukuzo mu diversification tugize ngu twena katukwateraniho at least washanga ngo ku season ti abanungi branch yo ko yindi season nayo birije nayo kwateraniho handi Kagarama no mwanya gutwire ntukorera mu abantu binze na Ntungamo yona konka tutine office mu district mwe twagera abantu ababiri batushanga cyamuhunga twabahereza ubuhereza ono wakubashika hihi notakora umugasho twine sente zo kubahereza twine sente zo kuha abakazi kandi eza interesting 2.3 aha abakazi aha kuba umukazi twenda kusapotinga twisiza ngo umukazi no munyeto tumwine security tugezaho tubiya mukake tukucenga. Bataka Maternity umunyeshengerokazi wa Ntungamo asimira aba Igabu Sacco kandi yashaba abanyantungamo kubashagika. Atwiniki kubashaba kumwiziraha mugezeho murebe ngo mwakoncentratinga kintu cha financial literacy kushomesa abantu kubashemerera kubika kasente hari ibigombe byinshi by'abakazi by'eminyete by'ababoda boda ukubashemeye kuhandika ibitabo byabo ukubashemeye kuba nibetwaza shangire n'ubumenyi kunyaga reka kigambe shangire n'ubumenyi kugira ki haza babaterana za semansi naho mwanga kuzayo rero bateza kubatera za semansi mwanga kuzayo then abanyuma hatibisha ko bakwata then hataho konke byo byona ninyenda twetise maka ishongora ko kugira intumo yewe bomunta mazanje banine watuma tatare bandya imwa babire members ba Igabu erizo baba basetura bodi yabatuma banka yabatuma mushumo mbantu muze kuronda ba customer. Bamemba ba Sakwezi nabo basimire Igabu Sacco ahabwo kubasiya hiho buhereza bwayo burungi kandi inarebere guteyinetama kandi inarebere ngo ino manyirvo mbyesente kandi inarebere tuza kubake twagumiza mutwagira banka yiteja Igabu Igarabuhweju Tea Farmers Sacco hateye n'amataja 5 n'abamemba bari kurenga umutwaro gumwe ahabwa TV West and Elias Ritugusa.